Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo nk'abanyarwanda mwese rirabareba. Iri tangazo ni irya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali. Polisi ikora mu mujyi wa Kigali yatangije gahunda ya Gerayo Amahoro, ariko polisi ya Kigali yagaragaje imbogamizi zabayeho mu mwaka w'ibihumbi 2024 ko mu mwaka w'ibihumbi 2025 zagabanutse. Bivuze yuko rero impanuka zaberaga mu mujyi wa Kigali zagabanutse 99%. Bivuze yuko mbere zari 80%. Bivuze yuko rero mu mujyi wa Kigali ibinyabiziga bimaze kuba byinshi, aho polisi ikora mu mujyi wa Kigali ikomeje kuvuga yuko mu gihe imodoka ziri kwiyongera umunsi ku munsi, nabo bakwiye kongera umuhanda. Bivuze yuko rero umuhanda uzanyuzwa mu kirere nk'uko biherukwa kuvugwa cyangwa biherukwa gutangaza yuko umuhanda uzacishwa mu kirere ndetse uzatangira kubakwa, ariko amatariki ntabwo turayamenya ndetse ntabwo tuzi ngo bizakorwa ryari. Ariko turaje tugaruke ku itangazo rya polisi ikora mu mujyi wa Kigali. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Noneho wowe wakoze subscribe uri uw'agaciro, ibyo tugezeho ni wowe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho ni wowe tubikesha. Ubwo rero reka tugaruke n'itangazo rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro. Polisi igaragaza yuko impanuka zikunze kubera mu muhanda akenshi zikunze gukoreshwa cyangwa zikunze guturuka ku bamotari ndetse n'abanyonzi. Bivugwa yuko abamotari, impamvu impanuka zikunze kuba abamotari kwa kundi bagenda binjira mu binyabiziga, cyangwa umumotari ugasanga adepashije imodoka ahise yitura mu yindi, ugasanga havutse impanuka ikomeye, impanuka iteye ubwoba. Bivuze yuko rero polisi ikora mu mujyi wa Kigali yatangije gahunda yo kujya ipima abashoferi, abamotari ndetse n'abanyonzi. Cyane cyane reka tugaruke ku banyonzi. Ni mu gihe umunyonzi azajya afatwa atwaye igare, kuko buriya abanyonzi nabo bari mu bantu bakunze gukora, cyangwa murabizi uko amagare amaze kuba menshi naho mu mujyi wa Kigali. Muzarebe Nyabugogo amagare aba haparitse, murebe ku Kinamba amagare aba haparitse. No kuvuga ngo amagare amaze kuba menshi. No kuvuga ngo rero polisi yagaragaje yuko abanyonzi batuma ni bamwe mu batuma impanuka ziba mu mujyi wa Kigali. Bivuze yuko rero gahunda yo gupima abanyonzi yatangiye, gahunda yo kugipima abanyonzi yuko badatwaye amagare basinze. Ni mu gihe abanyonzi bazajya bafatwa batwaye amagare basinze, bazajya bahanwa n'amategeko. No kuvuga ngo bazajya bacibwa amande, igare ryabo barifunge, n'abanyonzi nabo ubwabo babafunge. Bivuze ngo rero mw'iki gihe nta gutwara wiraye. Bivuze yuko rero twara ikinyabiziga cyawe ariko utanyweye ibiyobyabwenge cyangwa utanyweye ibisindisha. Buriya rega iyo utwaye ikinyabiziga utanyweye ibisindisha uba focus, utekereza neza, ariko iyo utwaye ibiyobyabwenge uba ugenda nk'umwiyahuzi mu muhanda, ugenda umeze nk'umuntu utareba, kubera yuko kuba wihaze ubuzima bwawe abandi baracyakunze ubuzima bwabo. Rero ni mu gihe utwaye umuntu ku igare ugomba kugenda neza, pana kugenda winjira hagati y'ibinyabiziga. Mu gihe rero uzafatwa warenze ku mabwiriza polisi ikora mu mujyi wa Kigali yashyizeho, gutwara wanyweye ibisindisha ni igihano gihanishwa igifungo cy'amezi 3, nanone ugacibwa n'ihazabu y'amafaranga igera mu bihumbi 300, ndetse ikinyabiziga cyawe kigafungwa nacyo amezi 3. Bivuze ngo rero icyo gifungo kirakakaye cyane. Bivuze ngo rero mutware ibinyabiziga byanyu mutanyweye ibiyobyabwenge, mutware ibinyabiziga byanyu mufite nyine mwumva mu mubiri wanyu mumeze fresh. Kandi namwe mukunze gutwara ibinyabiziga mufite ibitotsi mutaryamye, namwe twabatekerejeho tubazanira akantu keza muzajya mwifashisha. This is short. This is a YouTube channel. If you are new here, like, subscribe, comment and share. And you guys, my name is Erite Cyubahiro from Kidasamura TV Rwanda, and subscribe so you can be together, so we can always be together, always meet ourselves and always say hi. Guys, I want to tell you that if you are not hitting the like and subscribe button, you are not in good things, because if you like and subscribe you'll get a good day like many times and have
things that you weren't supposed to have, but it's yours. That's good. You guys, you should like and subscribe. My name is Erite Kyubahiro. It's the second time I say it, and I would like to say bye to you. I hope you have like and subscribe and share and comment and make things well. Ciao, ciao.